ngizonifundisa ukudweba umkhono omude, lo-basic umkhono. So into engizoyenza ngizoqala la ngimake la, shuthi i-shoulder lanyana la uqala khona umkhono. Mase ngimaka ubude bomkhono wami sengithathile ama-measurement. Ngithathile ama-measurement ukusuka la kwi-shoulder kuya for owami umkhono u-56 centimeters. Usebenzisa ama-centimeter, u-56 centimeter. Nawe uzomeja, uzokala. Ngizofaka isithombe ukuthi ukala kanjani. Mase la uzosuka la sithe i-shoulder line la, ubude bomkhono la. Uzosuka la umake ubude, yabo la umkhono wakho uqala ingalo yakho la iqala khona uba inkulu kuthiwa i-bicep. Angazi ithini ngesiZulu, kodwa la inkulu ngakhona ingalo yakho. Uzosuka la uzobona ngizofaka isithombe kwi-shoulder line mase uyamaka. Okwami-ke kuwubani, kuwu-13 centimeter okwami, 13 centimeter. Ku-13 centimeter. Mase ngidweba umugqa. Mase usuka futhi la kuqala khona ehlombe, ubeke i-tape ehlombe. Ungathola umuntu ozokusiza ingalo yakho fanele igoqile. Ungathi kanje, ungayiqondisi. Ngizobona lesi sithombe njengalesi sithombe engisifakile lapho. Uzomaka-ke, uzomeja ukusuka lapho ukuya endololaneni, idolo elincane Nkosi yami. Masuka lapha kwi-shoulder, kumina kuthiwa ngithola u-29 centimeter. Ngithi yabo ama-measurement yami aqala kwi-shoulder lapha emahlombe. So musuka la ngithola u-29 centimeter ukusuka ehlombe kuya kwindololane, i-elbow, kuthiwa i-elbow. So muthanda ungabhala-ke la uthi i-shoulder, i-biceps, i-elbow, i-wrist la, i-wrist. Ya, ngiyabona njengoba lesi sithombe ngisifakile. Mase lezi iy'ndawo eziwu-3 lezi, la ingalo yakho enkulu ngakhona uzorawundela nge-tape na. Njengoba ubona nje leso sithombe, urawundele nge-tape, u-divide ngo-2. Ngithole la ingalo enkulu yakhona kuthiwa i-biceps lana, la kukhulu khona ingalo. Mengirawundela mina ngithole bani, u-38 centimeter, ngawudivayida ngo-2. Mengidivayida ngo-2 ngithola bani, ngithola u-19. Yabo ngizofaka ichashaza lapha ngimake u-19 wami. Mase la edolweni elincane nakho uzorawundela phela kwindololwane. Indololwane lana, hhayi idolo elincane. Uzorawundela edolweni elincane. So mina ngithole
u-30 cm. Uma ngithola u-30 cm ngawudivayida ngo-2. Mangawudivayida ngo-2 ngithola 1 u-15, ngifaka ichashaza lapha ku-15 cm. Bese kuthi la kwi-risk-i, nayi la kuthiwa yini la, ngingasho vele isiZulu sami siyabheda. Uzorawundela ngethephi, ngithola u-18. U-18 divided by u-2 uthola u-9, 9 cm. Hhayi la 9 cm. So ngizo-add-a-ke la kwi-risk. Ngizo-add u-2 cm. Mase ngiyahlanganisa. La ngizo-add u-3 i-sewing allowance. So add u-3. Haya ngi-add u-3. Kuwena phela. Mase uyalo uzomhlanganisa nalo. Uzofuna i-part nendawo yalo line lo. So mase uyitholile uzofaka ichashaza, idoti, nala ufuna i-part nendawo yalo line lo. Ngiyitholile nayo. Ufaka i-dots nala. Unyuka 1 cm. Yehle ngo-1 cm. Mase uyadweba-ke ngithi uyabo u-sleeve lo. U-sleeve wami. Ukuthi nasi isilivu sami siphela la sewing allowance la. Le ndwangu ngiyokuthunga le engigcwalisele la. Ngigoqe kabili njalo leli phepha. Ngithemba niyabona. Usuzosika-ke. Uzosika umkhono lo uthenga uvo. Umkhono wami lo. So abathandayo bathanda ohlukanisa. Singasho sithi ibhekhe, sithi u-front ngoba phela nawo umkhono uhlukene kabili. Angithi uhlukene kabili. So la ungavele nje ungene nje. Ngithi uyabo. Ngena into engangesentimitha. E-front angithi ubona uma usika lapha e-front uthi
ungene la. Abasebenzisa ama-inch bangena ngahafini ukuthi awubona ukuthi unjani e-front phela akufani. Uma uthi uyathanda, kodwa mina ngijwayele ukusebenzisa kanje, iphume kahle futhi lento engiyithungayo. Ngithi yabo, yiwo-ke lo umkhono wethu. Lo umkhono lo, ya yiwo umkhono la. Umkhono lo ongikhohlileyo. Yayihanjwa nga-eda la mhlawumbe u-2. Uma usuthunga phela khona uzowuphetha. Uma usuthunga la uqedele umkhono wakho. So yiwo-ke lo umkhono lo. Uma uthi ufuna-ke, yiwo lo. Uma uthi ufuna esifishane, umkhono uzokala nawe ukale uthi yabo mhlawumbe ngifuna o-20. Usuzodweba umugqa mhlawumbe utrace uma uthanda, mhlawumbe ufuna ugcine endololwaneni, kusho ukuthi uzowusika-ke. Noma ufuna vele ophelele noma o-3/4 uzogcina la. So ya ngizozama ukuthunga something ngikhombise. Ya njalo umkhono uphelele. Mawukala la kufanele uthole i-around. Yabo la kuhlangana khona umkhono uma ukala khona. Ukale la kuhlangana khona umkhono rawundela nge-tape. Kufanele uthole uma kuwukuthi ukala le ndawo le. Ukala le ndawo le. Uthole leyo nto leyo. Leyo answer leyo eyitholile. Ne-sewing allowance yale ndwangu. Esami-ke ngisesami sula. Esami sleeve sila. Uma ngikala u-46. So angithi uyabo, asishiyeni-ke. Ngizokuqala la ngizoshiya phela le ndwangu yokuthunga. Angithi yabo, ngishiye indwangu yokuthunga. Angithi uyabona ukuthi ngiyawuthola u-46 centimeter ne-sewing allowance. Si-right ngizozama.